امروز 12 مارس است و شما برنامه خبری رادیو زودیرو مستقیما تماشا دارید. شعله گلخوج هستم. در کنارتون سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعها. سازمان جهانی تندرستی کرونا ویروس را پاندمی اعلان نمود. دونالد ترامپ ورود مسافران از اروپا را برای یک ماه منع کرد. اتحاد اروپا در قبول چاره‌های جلوگیری کننده شبیه ناکام بوده زیارت از چین و دیگر نقطه‌های داغ را محدود نکرد. در نتیجه از طرف مسافران اروپایی در ایالات متحده آمریکا چندین مرکز نوی سرایت به وجود آمد. назорати нуқтаҳои интиқоли пул дар Русия мақомот усули нави пайгирии муҳоҷирони ғайриқонунīро истифода мебаранд. ва аз қаҳрамонии ду сокини ноҳияи Ёвон мегӯем, ки ҳамшираи шафқатро аз комиоташ дар маркази саломатӣ берун кашиданд. илоҳӣ ҳаргиз дардам накунад. ай ҳама ганҷ қиматини саломатиай саломатишай даст нитай. اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. ناظران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به نتیجه‌های انتخابات پارلمانی یکم مارس در تاجیکستان بهای مثبت دادند. نتیجه‌هایی که حزب حاکم و احزاب دیگری رو به حکومت تاجیکستان را قناعتمند و حزب سوسیال دموکرات یگانه نیروی مخالف در انتخابات را ناراضی گذاشت. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز خلاصه‌های خود را نگفتند، اما تاکنون کشورهای غربی به انتخابات تاجیکستان بهای مثبت نداده آن را پیوسته آلوده به تقلب خواندند. تفصیلات را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. سازمان جهانی بهداشت اعلان نمود سرایت کرونا ویروس مقیاسی سراسری گرفته است. کشورهای عالم هر گونه چاره‌های علاوگی مقاومت به ویروس نو را قبول می‌کنند. در ایران شماره گرفتاران این بیماری به 9000 نفر رسیده، بیش از 350 کس وفات کردند. امروز جمهوری اسلامی جهت مبارزه با ویروس از صندوق بین‌المللی پول به مبلغ 5 میلیارد دلار قرض اضطراری درخواست نموده است. پرزیدنت آمریکا باشد اقدام‌های محدود کننده کشورش را اعلام کرد. اسکندر خوجا میرزاده گزارش می‌دهد. شام 11 مارس پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام تلویزیونیش اعلان کرد که ایالات متحده با هدف جلوگیری از سرایت کرونا ویروس به مدت 30 روز سفرها از اروپا به آمریکا را متوقف می‌کند. هنگام سخنرانی در قصر سفید، رهبر آمریکا گفت محدودیت 13 مارس آغاز یافته، شهروندان تفتیش شده آمریکایی و بریتانیا استثنا هستند. اتحاد اروپا در قبول چاره‌های جلوگیری کننده شبیه ناکام بوده زیارت از چین و دیگر نقطه‌های داغ را محدود نکرد. در نتیجه از طرف مسافران اروپایی در ایالات متحده آمریکا چندین مرکز نوی سرایت به وجود آمد. بعداً قصر سفید توضیح داد که محدودیت سفر به آمریکا به 26 کشور اروپایی معروف با نام منطقه شنگن دخل دارد. دونالد ترامپ با اشاره به سرایت کرونا ویروس اعلان کرد که از شرکت در 2 چاره‌بینی دسته‌جمعی در ایالت‌های نیوادا و کلرادو خودداری می‌کند. در ایالات متحده آمریکا شمار گرفتاران کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 به 1000 نفر برابر شده است. روز چهارشنبه سازمان جهانی بهداشت بالاخره اعلان کرد که سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 مقیاسی سراسری گرفته است، یعنی پاندمی شده است. من از ابتدا گفته بودم که کشورها باید با اشتراک تمام حکومت، اشتراک تمام جامعه، استراتژی فراگیر جلوگیری از سرایت را بنیاد نموده حیات انسانها را نجات و تأثیر این بیماری را کاهش دهند. در اظهارات تدروس ادحانوم گبریسوس که 11 مارس در شهر ژنو نشر آمده است که کووید 19 در 114 کشور عالم تصدیق شده، بیش از 118,000 نفر گرفتار این بیماری هستند. در این مدت 4291 نفر از کووید 19 به هلاکت رسیدند. کرونا ویروس برای اولین بار آخر سال گذشته در چین ظهور نمود. اکثر قربانی ها یا خود بیش از 3000 نفر ساکنان چین بودند. روز چهارشنبه مقامات بهداشتی چین ابراز داشتند که تاکنون بیش از 60,000 گرفتار کووید 19 شفا یافته از بیمارخانه ها و کرانتین رها شدند.
از امریکا به تاجیکستان برمیگردیم. در تاجیکستان که به قول مقامات هیچ حادثه تصدیق شده آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، تدبیرهای جلوگیری از پنشوی این ویروس تا رفت شدیدتر می شود. ظاهرا امسال سومنک نوروزی را هم ساکنان تنها در شکل یک درخت صنعی در مرکز دوشنبه تماشا خواهند کرد و شاید لذت سومنک بهاری را فقط در خانه خود چشیده توانند. چون چرا را از سرونازی روح الله میشنویم. ибодат солеҳова ва сокини 64 солаи ноҳияи рашт ки ҳар сол барои таҷлили наврӯз бо тамоми хонавода ба пойтахт меомад, мегӯяд имсол ҷашни асосиро дар ҳудуди ноҳия ва хонаводаи худ қайд мекунанд. ин зан ки дар ҷавонияш корманди идораи ҷамоат будааст, қисса мекунад ки наврӯзро 40 соли пеш ҳам бо шаҳомати хоса ҷашн мегирифтанд. наврӯза дар ноҳияи дар хона дар хона инами ҳавои тоза ҳамита морам ҳаста мерим ҳастай ҳамин хеле ки дар ҳамин территорияҳои ҳамин шаҳр ҳастай дар морам ҳаста. худованди таоло рост боша ва рӯйдо боша, ӯ вирус ба территорияи мо гузашта наметавонад, сарҳад надора ба мо. таъкиду тавсияҳои пайвастаи мақомоти тоҷик ва созмонҳои беҳдоштӣ дар робита ба эҳтиёткорӣ ва ҷилавгирӣ аз коронавирус дар остонаи наврӯз ба фазои идона дар пойтахт асар гузоштааст. қомат афрохтани намои суманаки 30 метрӣ дар маркази пойтахт имсол диққати бисёриҳоро ҷалб кардаву як мавзӯи суҳбат дар шабакаҳои иҷтимоӣ шудааст. аммо атрофи он мисли арчаи соли нави пуrodам нест. суратгирони майдони исмоили сомонӣ ки мегӯянд солҳои пеш дар ин шабрӯз бекор набуданд, ҳоло дар атрофи суманак чашм барои муштарӣ ҳастанд. якм бор дида шудам ки дар амин иди мо одам кам омадааст. шояд аз ҳисоби касали коронавирус бошад. ҳафтаи пеш мақомоти тоҷикистон тамрини раҳпаймоӣ ё маршировкаи донишҷӯёнро барои таҷлил аз ҷашни наврӯзи имсола қатъ карданд. бархе аз сокинон мегӯянд саломатии инсонҳо низ муҳим аст ва хуб аст ки мақомот аз баргузории чорабиниҳои калони пуродам пешгирӣ мекунанд. хеле ки модар фарзандашро эҳтиёт мекунад, роҳбарои моям ҳама хеле мо эҳтиёт карда истоданд ки мисол моям ба ҳамин ваё гирифтор нашавем, мо худдорӣ кунем, аз ҷои ҷамъиятӣ бисёр одамо ҳастанд. имсол мақомот ба сокинон тавсия доданд ки ҷашнро дар ҳалқаи хонавода ва дур аз таҷаммӯи зиёди одамон қайд кунанд то аз хатари сирояти коронавирус эмин бошанд. ҳарчанд то ҷашни наврӯз 10 рӯзи дигар боқӣ мондааст, вале сокинон мегӯянд имсол талош мекунанд эҳтиёткор бошанд. гузориши сарвинози рӯҳулло буд. дар воқеъ корбарони радиои озодӣ ин шабу рӯз мегӯянд ки дар Хуҷанд машқи ҳазоро хонанда ва донишҷӯ мегузарад. онҳо барномаи ҷашни асосии наврӯзи имсола дар маркази вилояти Суғдро тамрин мекунанд. ва ё шояд онҳо аз нигарониҳои аҳли олам хабар надоранд. шумо барномаи хабари радиои озодиро тамошо доред. дар Русия мақомот усули нави пайгирии муҳоҷирони ғайриқонуниро рӯи даст гирифтаанд. бо ташаббуси дудситонӣ дар шаҳри Маскав минбаъд мақомот аз рӯи нуқтаҳои интиқоли пул маконҳои асосии муҳоҷиронро назорат мекунанд. шаҳри Маскав аз маконҳои аслии будубош ва кори муҳоҷирон аз ҷумла аз Тоҷикистон аст. Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва қабл аз барнома ман аз ӯ дар бораи шеваи нави назорати муҳоҷирон дар Маскав суол кардам. медонед шаҳло, шеваи нав назорати нуқтаҳои интиқоли пул аст ва ин ташаббус на аз мақомоти пулис балки додситони шаҳри Маскав мебошад. додситони шаҳри Маскав Денис Попов дар як мусоҳиба бо хабаргузории расмии ТАСС гуфтааст ки ниҳоди зери раҳбари ӯ барои назорати муҳоҷирон аз шеваи нав кор гирифт. додситони Маскав бо кӯмаки идораи назорати молиявии Русия Росфинмониторинг акнун нуқтаҳои интиқоли пулро назорат мекунад ва ҷое ки ин нуқтаҳо зиёданд ва амалиёти пулфиристӣ бештар, гирду атрофи онро бештар зери назорат мегиранд. бо ин усул додситон гуфтааст онҳо маконҳои асосии будубоши муҳоҷиронро пайдо мекунанд ва албатта тавре мақомдорони Русия одат карданд маъмулан номи муҳоҷирон ҳамроҳ бо ҷинояткорӣ, дуздӣ ва кори ғайриқонунӣ гирифта мешавад. барои мисол додситони Маскав гуфтааст ки гӯё ҳар ҳафтумин куштор, ҳар сеюмин ҳодисаи ғоратгорӣ ва ҳам ҳар дуввумин ҷинояти таҷовузро муҳоҷирон анҷом медоданд. абдулло, оё мақомоти Маскав аллакай аз ин усули назорати муҳоҷирон кор гирифтанд ва оё натиҷаҳояш маълум аст ё не?
شهلا طور دادستانی مسکو گفته است محض با همین اصول آنها مثلا معین کردند که در نزدیکی ایستگاه متروی پیچتنیکی در مسکو 25 نقطه انتقال پول فوق العاده فعال هستند. از این رو دادستان ها به تفتیش این منطقه پرداختند. به ادعای دادستان از این منطقه یک مکانی بود و باش بزرگی مهاجرانی که غیرقانونی فعالیت میکردند آشکار شده است. با گفته او نظارت آنها آشکار کرده است که در سال گذشته 2019 از مسکو به کشورهای آسیای میانه تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان 25 میلیارد روبل انتقال یافته است. اما همگی 644,000 نفر در مسکو با پتن فعالیت میکردند. از این رو دادستانی مسکو اشاره کرده است که شمار زیادی مهاجران در شهر هنوز غیرقانونی فعالیت دارند. به گفته او در شهر مسکو بیش از 4.5 میلیون نفر مهاجر است و تنها سال گذشته مقامات 10,500 مهاجران را از شهر به کشورهایشان اخراج و یا دپورتاسیا کردند. ҳамкорам Абдулло Ашуров буд. Зимнан дар аксари ҳолат худи муҳоҷирони шикоят мекунанд бо вуҷуди он ки ҳама асноди буду бошашон қонунист ва патент доранд, аммо милисаҳо сарфи назар аз ин пайваста пулситонӣ мекунанд. мақомоти ёвон ду ҷавони сокини ин ноҳияро барои рафтори ҷавонмардонаашон қадрдонӣ карданд. охири ҳафтаи гузашта ин ду ҷавон замоне ки бархеҳо сохтори маркази саломатиро ба навор мегирифтанд, ҳамшираи шафқат Миҷгона Иброҳимоваро аз марг наҷот доданд. ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Афсона Акобиршоева аз ёвон тафсилоти бештар доранд. акмал ва анвар сокинони 36-солаи ноҳияи ёвон дӯст ва ҳамсабақ ҳастанд. шуғли аслии онҳо мисли ҳазор ҷавони тоҷик дар муҳоҷирати корӣ дар Русия аст. исми ин ду ҷавон замоне рӯи забонҳо афтод ки Миҷгонаи 27-сола ҳамшираи шафқати маркази саломатии ёвонро аз оташсӯзӣ дар ошёнаи панҷуми он бино ҷавонмардона наҷот доданд. ما خودم که در وقتش خواندگیم ایجار همش میدونم تمام کردگی همی پالیسه هستیم میدونم که سیم اتاج برامدم او кришини паст айҷа лестница аз бо буромдем боло ай боло банда партуфта гирифтем. ҳангоме ки акмал ва анвар ба наҷоти Миҷгонаи дар ошонаи панҷум дар муҳосираи оташу дуд дармонда мешитофтанд, мардуми зиёд аз поён ин саҳнаро назорат мекарданд. оташнишонҳо он замон аз пушти бинои маркази саломатӣ аз ошонаи чаҳорум ҳудуди 8 нафарро наҷот медоданд. онҳо ҳатто хабар надоштанд ки дуд дар ошонаи панҷум ҳам печида ва як ҳамшираи тиббиро дар муҳосира қарор додааст. банда як бародармон овард, гуфт ма банди хуб дору мақсад, гуфтем биёр банда овард, ба он банди он бародар мисол мо ҳамин кора кардем. мо барои чӣ бисёрӣ ба болои бом набуромадем, мақсад ҷои хуб набуд. баъд лестницае ки мо буромадем ҳамун лестница мақсад қувват намекард. бисёрӣ ки мо дар он лестница мисол мебуромадем мумкин ки лестница меғалтид. мо ҳам маслиҳат кардем ки ҳамин ду кас буромадем, банда мақсад бастем, дарав ҳамун кора буд кардем. духтара худаш миён нужда баст, аммо банда дар дигар ҷо барои қапидани худмон дар дигар ҷо бастем. Миҷгона Иброҳимова 5 соли ахир дар маркази саломатии ноҳияи ёвон ба сифати ҳамшираи шафқат кор мекунад. субҳ вақте ба кор омад ва либосашро иваз карда хост аз утоқ барояд, аллакай тамоми ошёнаи панҷумро дуди сиёҳи ғализ печонида буд. кабинет полни дуду гирифтаги торик вай буда, фақат дани тирезада ками ҳаво бурасид. ин чизҳои доштаеш ки дар чунин як ҳолат омада шуморо наҷот медиҳанд? не буд, аввал буд, дар лаҳзаи ахир гуфтум ки тамом дига чӣ байд. яъне умеди худро аз даст дода буд. Миҷгона бар изофаи он лаҳзаи вазнин маризии диққи нафас дорад ва чанд лаҳзаи дохили дуд мондан нафаскашиашро мушкил карда буд. баъди наҷот ӯро дар зудтарин фурсат дар бахши эҳёгарӣ бистарӣ карданд ва нафаси сунъӣ доданд. ҳоло сиҳати Миҷгона хуб аст, аммо як муддат аз кор мураххас шудааст. илоҳӣ ҳаргиз дарда набинад. ай ҳама ганҷ қиматини саломатиай саломатишай даст нидиҳ. ин ду ҷавон барои ин амали ҷавонмардонаашон аз тарафи раиси ноҳия сазовори тӯҳфаву ифтихорнома шуданд. ба иттилои мақомоти идораи оташхомӯшкунӣ, сӯхтор дар ин бино бар асари расиши кӯтоҳи ноқилҳо сар задааст. талафоти ҷонӣ надошт ва зиёни расида мушаххас мешавад.
این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما برای همراهی. تا ملاقات نوبتی. بینندگان عزیز، شما چون همیشه میتوانید خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید. زیر نشانی www.azadi.org. گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. من با شمس فردا شما را در نوید بامدادی منتظر خواهم بود. تا فردا، خدا نگهدارتان.